Yo metia atiefo nyina me alefo nyina within the bafo kofi atobra mtoso mu kuma se dade so abahene na wadaroma efa lumba yie ehye ho kwan kura efa so a ebedi mi nsem se mehwe na enye lumba yie totoye me wo jasefoko wo sama na dai nyina ya no ekodu mre bi e ba se abusia panyini na busia de no ko gina court fa eyi ne hyehyɛ ho ama ema abusia panyini tumi se onko on na busia fo nyina anko ka bo no munya yi enemu na nya me mame bimpoma se wu antanka se ka gu no so se biso oye yi ne hyehyɛ no mu amane ana se sebi wa mya nhwemu amiahu adekura ekum lumba na o meye yi no tutufo ntankese na so mane ba diasefo ko fize omo fi pakoso so no omo memfoko na me fokutra me da anu ye tena so wogya ase no me ko bi tutufo abrempofo akese pa na tena so ewo sebi o tutufo chame kata bafo kata krati ona yemu chame awdano tinasa ma hene so ne fokutiri yishie mu no mu de o masame to na so it's all center kase ka uduru ho a yemu akonya ema wo kire adekonti a original so adeka entamo tie ma ambe mpoma akonya ama wo kire adekonti original so edeka entam sanu so wie entam kase so a ye de sempa eto sempa so de ma de o ka gu no so no ema so yi ano kwankura fa so anase bia wono so wo sebi se wode bobo so a wode aboso na mumma me bimpoma de na o kan ye hwehwe mu se entam no kan no entam hu tinam so ma ye chi no dedua enum na buja panyin so ejira ba bi ka se sebio wase president wasa kwasi utumfo abra entisa ebi se dedi kan a wahene hu no ene se obeyi na sotire se lumba ewu imu mama meseno enam so mi tira so mo so ye chi ndedua ama no so ye mu ade ke ko ba se nyina no omoko fa mu ade ba meye ena ye de koto santihe nim ono na sebi tankese ye ne dia ye di bim komano e ko ye so ye se oja manaka oja che na mum eni abusiafo nyina metena se ni emeka mu nyina mum ye nya hyehyeye no musi lumba efise lumba ayo bia wasum Ghana man asum wiase amansa nyina wasum bia eti enye na chiri enye basa na de bia oye bia na munyame de emrem tinam so ma fuku ni nyina esi gina yese me dade so abahine enam se pakoso wo mfuku wo ntino me meda wo ma no na eyi ni hyehyɛ yi bia no me hwɛ se 13th December ebe yi lumba nya pɛ no kora bre enti ye de hyɛ me san so no that day na ye free ho na no me frɛ busia ni nyina do mba ma himfia emi ehia na esa so ka kyerɛ me se oma committee ni e de ma omo akane na omo ye ni nyina no me hwɛ se ebepe committee foforo a me meda no na ye de aye ehyehyɛ no de aye yiye no nemum committee dada no emram dwuma pa omo ye e de boa na wotweda ni ntino enipa ne bi wo mu ana se omo akora nyina na me hwɛ omo dwuma so ani na me frɛ omo mo beka ni wan ho a na mafro ma mo abede abeka enti enam so ma me na abusiafo ni hia no bedwendwene ho ama ho ye se yenyi committee foforo nye fanye na yi no entotoye enimu a na eguso a na sa be na yigina ho na ye wo sama afie ma ye jase fie ho no ma me bempo ma na abusiafo nyina no mu nyina gira ho sa dade no no se bibi ha wo mu a yen foku no anase sebi yewura santene oyobia oya badai utie obia sem o ha obia utie
ansana yesini ginaye onya abotre ema sabi yene fokufo no nya abotre ema mambre mpoma aka na asem nyina awie hono na nka wo asem bi fa eyie no edeti ho a na ase bibi ha no a ho ana no se nka oka sa asem no ede e wo kire wo enti meme de yi ma se menyi nkoti 13th December eti se de ya chise sa ma se kokoro bi so na kokon ekon na wo san wo kwan mu a na se wodi ngugu jagonya kura ate so kura etimi bo if they are chise sa ma so won ko wi a oba kura se bi ye vote nchewo demi dem we se date ya de ama me no me hwe se me bo modern ama date na so 30th pepe na je ni nyina no sebi ibra tie ne choba ye de koto nanim no makwan a yakoye eyie no yakose no enti eba asa no amri po ma ba no ho be ka kire me se date na ya hye no sebi obese number wuna owuye no nhwemu bi ho a omoye anase number man so bi so etwere exams to odo tu mene me ka kire ne se sabre no so go ka kire foku no e wo ho se sei na e ha no wantimi anka sa asem na nkire mu meso mi nko anu mi dimi nyina abra foku no so no yeti ni sa ma hene atrase uma kire sa ma na uma de dwumadi ahye mensa na me kwa me ko gina metumi so akoye omunye panyifo kyan nti me ka kire se onko na sa ma hene wo nko bona mane to ko ba se okọ na foku ni nyina ahia na so mo preso ma no dia ene na sa date no ebe sa na asesa do no abo anan ene na busiafo ni bi ko na sa ma hene wo onso ko ene mu aye ode ma wo ne se obeka kire me se mu aye asa ma hene ma ne se foku de tena ase o so na da no de mo foku ni nyina asa ntena ase a onu ko atimi nya no tumi so ensesa no to bo ma mane meso so bra o so mo kire me so ma ntena so nya nkasa me so me ko na de o ka kire me se e bra de ama me no o se me di so 13th December no ana o se me di so ma no kopem bra de bia se sai be ba foku na tena ase na se bi o ho no ma o ma sesa no date no yen sesa no aye 13th December na no mete ama sante tan so fidie so se papa shi gina so e kase date no ya sesa no papa shi ni tumi se o sesa date a mensia foku jase foku atrase ahye na papa shi be sa date no e di amaye oni tumi sa wo sen wan se nana no baka asam na wo ko je baabi na wo ha obi wo de wo ha beto manim wo de wo ha beto manim ama me kire makwan no me ankasa na me kire makwan se mo fa kwan we so na me de ya hyehyɛ ama me no ndi wo se mitimi ye bia no wo se me ye ma no kopem sa date ne de ama me no enti mo kɔ na se bi ye ka kire mo se na de so wan ne bra na date ne de ma wo no ya sa asesa no a anu na mi metuma gina so ama date na da asesa ne mo so fara sa yen sesa date no na yen kan temtem men sesa no na yama me se menye se enkodu sa bre no de wada wo ma me gusu a me di sa adwuma no obi wo ha obi a sabi oba na be ka kire me anamo bi a wo se me kirew na otu bia no nya nkasa me ti ma kirew ama otu anamo no de wo se me so me boa wo ho na aso wo se me aso me gina so na me boa wo date omu se 6 December no de man ko sesa ye ni 6 December no na bra ye tena asem no so no ya be to bia so aka na asem enyina kire nti ma nananom gina etumi so ka kire mu se sa bre no kura ne se bi ewura otie na nachi ebra obeba no na eye aka be na otwepe na so ebre so ebenya na se na yi no so no ebe yetia za de na otwe bako aka mu amana ko 13 December no ama obia so ogina obia so etiase sa bre na omuwo asem bi kan ko mu kan foko nanim se date na ye de ama ye no sabi ye ho asem ka mo obia nka ho asem meto mo fra mba afia that day no ai better so obia so anka ho asem ko fum so mo ko ye be ne nansa so e say hia biu e ho ana bo be ka kire me ana me so me kire mo kwa se me kwa mi di mi nya mi tumi so
enye saa de no timu sanko na monko fuku num fuku ni nyina hia no mma mo kwan de a de be ka ache mo no eno na mmeden ni medi so moko eso yanza date na ama mo o ka kire mo se fuku ni hia no mo nyina ni ho ono kwa timi nya no tumi so saa bre no mo bobo amane no me kura amante ana so me ko ama on so saa asem ye o ka kire mo eno ana o ka kire mi enti me ka zupi se date na ye she 13 December no enza ye bia e den emai enza ya ba kana no mama e den maso ate enza ye bia emai ya sha ase a ye be boss so e kwa abontene e wo 13 December no eno ana igusu a se bia ye hye ense ne se be boss e ba abontene ni pe nyina be hu se no ba yi ne da no e sa da no ye be invitation card ye be ko se bi ye wura ba ye ba kwose no afesu so o mampanyin so e bebo na mane se nwa na de nyina da de lumba se ba ko bona mane sana amansa nyina so ya ma obi aso ate se ye be se obi a o se ese ni bia ba ko se obi a na mesra mo me kanu ha ba fidie so se lumba ni kuna ye ne na de nyina na edi na nanu mu nsem yesra mo ye tena ase no yanka kura yesem ensam na wo court mu di mu asem wo court ye de ma ye ne se ye mehwe na me ye ayi no ntoto ye ene de ma ye eno de madaroma nananom eni ye nsem ti ye be ka ho asem wo court no nananom ntimi ntena enkotwe court anu enwofo court no enka na asem owie na de odi be ma ye bia no madaroma ye so ahwe ni atoa de ye no so ye ji se ye de ma ye ense ye hwe na lumba yi antoto ye enkusi 13 December eno ana mbusu a meye medamase